Želiš da uzgajaš sopstveni paradajz, da ti puno rodi, da jedeš paradajz koji ima ukus. U ovom videu ti pokazujem sve od ovoga do ovoga. Iskoristi savjete iz ovog videa i nećeš pogrešiti. Prvo, da bi obezbedili sigurno nicanje semena, potrebno ga je naklijati. U plastičnu kutiju stavite ubrus, zatim ga blago navlažite. Rasporedite semena ravnomerno po ubrusu, poklopite plastičnu kutiju i odložite je. Posle par dana seme će proklijati. Kada je tek iznikla biljka visine oko 3 do 4 cm, vreme je da je premestite u zemlju. Zatim stavite vaš presađeni iznikli paradajz na prozorsku dasku i redovno zalivajte da se zemlja ne osuši. Kada biljke dovoljno porastu, vreme je da ih prebacite u veće posude. Držite biljke paradajza u tim posudama do rasađivanja. Kada je biljka dovoljno stasala, a temperature i vremenski uslovi to dozvoljavaju, vreme je da rasadite paradajz u plastenik ili baštu. Paradajz rasadite na razmaku od 35 do 50 cm na pripremljeno mesto. Zemlja treba da bude dobro nađubrena i rastresita. Jedan od najbitnijih faktora koji utiče na manje prinos je vršna trulež. Ona se javlja usled nedostatka kalcijuma, zato pri sadnji paradajza dodajte po šaku samlevenih ili smrljenih ljusaka od jaja. One će lagano oslobađati kalcijum koji će biti dostupan biljci onda kada je najpotrebnije. Na ovaj način nećete izgubiti nijedan paradajz, što će značajno uvećati ukupan prinos. Ako zemlja u kojoj sadite paradajz nije prethodno đubrena, dodajte šaku organskog peletiranog stajnjaka po biljci. Nakon sadnje obavezno obilno zalijte i onda nemojte zalivati nedelju dana da bi stimulisali paradajz da krene da razvija korenov sistem u potrazi za vodom. Opcionalno, ako želite maksimalno da pomognete paradajzu da vam da rekordne količine roda, dodajte pri sadnji malo mikorize svakoj biljci. Mikoriza je korisna simbiotska gljivica koja će se povezati sa korenovim sistemom našeg paradajza, proširujući efektivnu površinu korena kako bi biljka lakše apsorbovala vodu i hranljive materije. Mali trik koji pravi veliku razliku je sadnja bosiljka pored paradajza. Bosiljak deluje kao prirodna zaštita i saveznik paradajza jer svojim intenzivnim mirisom i eteričnim uljima odbija štetočine. Pored toga poboljšava ukus i aromu paradajza, pospešuje rast, a cvetovi bosiljka privlače pčele i bumbare koje poboljšavaju oprašivanje. I kao bonus uvek ćete imati svež bosiljak iz svoje bašte. Pratite ove korake i od ovoga do ovoga ćete stići bez mnogo muke. Proizvedite sebi organsku hranu, hranu koja ima ukus, hranu punu zdravlja. Nije teško, možete se sladiti čerijem, imati uvek svež paradajz za salatu, a ono što pretekne možete podeliti se porodicom i prijateljima ili skuvati. Uglavnom, ako ispratite ove korake, bit će ga dosta. Ako vam se dopao video, pretplatite se besplatno na naš kanal klikom na dugme subscribe, potom kliknite na ikonicu zvonce da bi dobijali pravovremeno obaveštenje o našim novim objavama. Lajkujte, šerite, komentarišite video. Do sledećeg videa, zeleni pozdrav!